gitabo cya Yobu in the book of Job, ibice ni 42 chapter 42, murongo wa 10 kugeza ku 17. verse 10 to 17. Ndagira ngo nshimire aba online. I also want to thank the online members. Rwose barakoze cyane, abenshi twarajyanye n'aba online abenshi. They did a wonderful work because some of them went with us in Israel. Karibu namwe ntitubasha gusangira namwe. We'll not be able to share a meal with you. Ko turasangira mu mwuka nakundi niturya muhage. But we share in the spirit. When we eat, feel filled. Amen. Na pastor wanyu online nawe turamwifuriza bon appétit. And we also wish your pastor, your online pastor, a good meal. Mu gitabo cya Yobu 42:10 kugeza ku 17. Job 42:10 to 17. Ijambo riravuga ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Ngo nuko abavandimwe bose bamusangana n'abashitsi be bose, n'abari baziranye nawe bose, n'abasangiraga nawe basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza ku bw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Then all his brothers, all his sisters, and all who had been his acquaintances before came to him and ate food with him in his house, and they consoled him, comforted him for all the adversity that the Lord had brought upon him. Each one gave him a piece of silver and each a ring of gold. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000, ingami 6,000, amafizi 2,000, indogobe z'ingore 1,000. Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. Kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. He also had 7 sons and 3 daughters. Umukobwa w'imfura amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Kesiya, uwa gatatu amwita Kereni Hapuki. And he called the name of the first Jemamah, the name of the second Keziah, the name of the third Keren Hapush. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu, nuko se abahera iminani hamwe n'abasaza babo. In all the land were found no women so beautiful as the daughters of Job, and their father gave them an inheritance among their brothers. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140, abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. And after this, Job lived 140 years and saw his children and grandchildren for 4 generations. Ngo nuko Yobu apfashaje ageze mu zabukuru. So Job died old and full of days. Hallelujah. Hallelujah. Izina Yobu, The name Job rikomoka mu mizige Heburayo yitwa Ayobu cyangwa se Iyobu. It has a Hebrew root that is called Ayob or Eov, cyangwa se Ayabu cyangwa se Ayabu, or Ayab or Ayabu, bisobanura ngo nuwanzwe cyangwa se nuwatotejwe. which means the persecuted or the hated. Ubuzima burasa n'ubwari bwaramwanze, Life had hated him, nubwo yari umuntu mwiza, even though he was a good man. yari umukire kandi yari umukiranutsi. He was a wealthy and pious man, Yakomokaga mu gihugu cyitwa Uza. and he was from the land of Uz. Mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa mbere, In Job 1:1, Bibiliya ivuga ngo mu gihugu cya Usi ngo hari umuntu witwaga Yobu, ngo kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Igihugu cya Uze kiri munsi y'inyanja y'umunyu. The land of Uz is beside or beneath the land, Dead Sea. the Dead Sea, Aricyo gihugu cya Edomu. which is the country of Edom. Yakibayemo kera cyane. He lived in it a long time ago. Muri icyo gihugu cya Uze In that land of Uz, kizafatana n'ubutayu bw'Itimuna, which connects to the wilderness of Timnah, aho Salomo yimbiraga
ubutare cyangwa se copper, where Solomon used to dig copper, aho yakoreraga n'umwami wa Egiputa. where he used to work with the king of Egypt. Muzumva Bibiliya ivuga ngo Elifaze w'umutimuna. You will hear the Bible says Eliphaz of Timnah. Naho yavaga itimuna wa Elifaze akaza guhumurizayo. He came from Timnah, n'umuntu wabayeho kera cyane, and he lived a long time ago. wanditse igitabo cye ntazwi. The one who wrote his book is not known. Bamwe batekereza ko ari Mose igihe yari Midiyani yahawe inkuru zose za Yobu, abandi batekereza ko ari Ezra. Some people think it was Moses, other people think it was Israel. Ibyo ari byo byose iki gitabo cyabayeho. Regardless, this book uyu muntu yabayeho. this man existed. Kuko tumwumva ahandi. Because we hear him in other places. Umuhanuzi Ezekiel amuvugaho. A prophet Ezekiel talks about him. Yo baravugwa cyane mu gitabo cya Ezekiel. Job is spoken about in the book of Ezekiel. Kandi Ezekiel yari umuhanuzi ukomeye. And Ezekiel was a great prophet. Yamuvugaga mu bantu batatu bakomeye bakiranukaga mu gihe cya kera. He was mentioned among the 3 men who were righteous in the old times. Abo bari abagabo badafite inenge bakiranuka. These were righteous men. Aribo Daniel na Noah. Daniel and Noah. Muri Ezekiel 14:14. In Ezekiel 14:14, Bibiliya iravuga ngo nubwo nahasanga Daniel nkahasanga Noah nkahasanga Yobu. The Bible says even if I find Noah, Daniel and Job, ubwabo nabakiza ko arabakiranutse ariko mwe nkabarimbura. Cyari gihe cya I will save them because they are righteous, but I will destroy the land. Ezekiel aramuvuga. So Ezekiel talked about undi wamuvuze ni Yakobo. Another one who mentioned him is James, mwene se wa Yesu, the brother of Jesus. Witwa Yakobo, wanditse igitabo cya Yakobo. His name was James. Yavuze ko kwihangana ngo muzi kwihangana k'umukiranutsi Yobu yagize. He said, you know the perseverance of the righteous man Job. Igitabo cya Yobu ntabwo ari igitabo cy'imigani, fiction. The book of Job is not a fictional. Ni realite, ni ibintu byabayeho. It is reality and it existed. Ni umuntu wabayeho. It is a man who existed. Iki gitabo kirimo ibice bitanu iyo ugisoma neza abasomyi ba Bibiliya. This book is divided in 5 sections. Igice cya mbere, The first section, tugisangamo igice cya mbere kugeza ku gice cya gatatu. Chapitre ya mbere kugeza ku ya gatatu. you find chapters 1 to 3. Aho bavuga inkuru ya Yobu ko byatangiye. Here you find the historical facts of the life of Job. Aha niyo bavuga ko muri icyo gihugu hari umuntu witwaga gutya, yari afite umugore n'abana, umunsi umwe haba ibyago Satani ajya kumusaba. Donc iyo nkuru niyo itangira mu gice cya mbere kugeza ku cya gatatu. They talk about this man existed, he had a wife and children, and one day Satan went to ask for him. This is where you find the story. Aha niho dukura amakuru yose yuko Yobu yabayeho n'ibibazo yagize. This is where you find the story of the life of Job and the issues he faced. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Yobu, The second section of the book of Job, gihera mu gice cya kane kugeza kuri 30 n'igice cya 31 kane kugeza kuri 31. it starts from chapter 4 to chapter 31. Aha ni ibiganiro Yobu yakoranye n'inshuti ze. This is the discussions between Job and his 3 friends. Yakoranye n'inshuti ze 3. He had this discussion with 3 friends. Aba baje kumureba. They came to see him. Ngo bamusanze hanze y'irembo. They found him outside of his Bicarana gate, nawe. and they sat with him. Ngo babonye ibyago yagize. When they saw the calamities that came upon N'ibibazo him yahuye and nabyo. the problems he had, Bagira iminsi 7 bacecetse bamureba barumiwe. they spent 7 days watching him. Aba bari abagabo b'inshuti ze cyane. These were great friends of his. Ku munsi wa karindwi batangira kuvuga. And on the 7th day they started speaking. Ibyo bavuga tubisanga mu gice cya gatanu kuzageza kuri 31. And when they speak, we find it in chapter 4 to 31. Ibi ni ibiganiro bagiranye nawe. These are the discussions they had with him. Bamwe batekereza ko ari ibyaha zatumye Imana imuhana. Some thought it was the sins that caused God to punish him. Abandi batekereza ko atafashije imfubyi. Others thought that he did not help the orphans. Abandi batekereza ko yari umukire utaritaga ku bantu. Others thought that he was a wealthy man who did not care about people. Yakomezaga yishimisha urujo. He continued to scratch him with ababara cyane ari mwivu. He was very hurt. Akababwira ngo nimumbabarire nanjye mvuge. And he would tell them, allow me to speak. Akababwira ngo nagaburiye imfubyi. And he told them, I fed the orphans. Nafashije abantu. I helped people. Yari umukire mu gihe cye. He was a wealthy man in his time. Kandi akaba umukiranutsi. And he was righteous. Bati rero ibyo muvuga sibyo. And he said, what you are saying is not true. Igice cya gatatu cy'igitabo cya Yobu. If you read chapter 5 in Job, igice cya gatatu
chapter 3. Part 3. Or Part part 3. 3. The section. Donc 3. section ya gatatu muri iki gitabo The third section in this book, kirahera kuri 32 gusa kuri 37. it goes from 32 to 37. havuyemo umuntu witwa Elihu. There came a man called Elihu. Elihu we ababwira ibitandukanye. Elihu told them something different. Elihu yavuze ibintu bikomeye cyane. Elihu says something very important. Niho yavuze. This is where he said, aganiriza yo uko Imana ivuga rimwe ikavuga kabiri ikagusanga mu nzozi ikongera ikavuga ku gice cya 33. told Job in chapter 33 that God comes and speaks to you once and twice and visits you in your dreams. Kuza ku gice cya 37 until 37, Elihu ni wari muvuga yarababwiye abandi ngo murakuze mwese ngo mundeke nanjye ndi umwana muto ngo nasanze ko ubukuru atari bwo buzana ubwenge. Elihu said, you are all elders, let me speak because age does not bring wisdom. Nawe aravuga. And then he spoke. Arangije kuvuga. After he finished speaking, igice cya 4 cy'igitabo cya Yobu, the fourth section of the book of ni mu Job, gice 38 kuza kuri 41. it is chapter 38 to 41. Aha ni Imana rero ivuga. And this is where God comes and speaks. Elihu arangije kuvuga. After Elihu spoke, Imana yamanutse muri storm, muri serwakira. God came speaking in a storm. Iza muri storm mu muyaga. He came in a storm. Kuki Imana yaje mu muyaga? Why did he come in a storm? Itamanutse mu bwiza. Why did he not come in glory? Kuki Imana itaje yambaye icyubahiro? Why did God not come with glory? Ariko ikaza mu muyaga serwakira. But he came in a storm. Nuko Yobu ubuzima bwe bwarimo buca mu bibazo. It was because Job's life was going through a Iri storm. muca mu bibazo Imana ivugana nawe iri mu muyaga, iri mu bibazo. When you are going through troubles, God speaks to you in the wind. In those troubles, iri muca mu byiza Imana ivugana nawe isa neza. when you are going through good things, God comes with a good face. Ijya kwiyereka Salomo When he went to manifest himself to Solomon mu busore bwari umujene, in his youth, yaramurebye aravuga ngo he looked at him and said, ngo umukunzi wanjye, my beloved, ngo umusatsi urirabura his hair is black kubwoya bw'igikona intutu as the raven. Kubera iki? Why? Yabonye Imana yambaye ifite umusatsi wirabura utari mwimvi. He saw God with black hair without any gray hair. Kuko nawe yari umusore. Because he was also young. Ariko kirwa cya Patimo, On the Isle of Patmos, Yohana yarashaje. John was old. Yari mu zabukuru. He was in his old Afite age. imvi. And he had a gray hair. Aravuga ngo nitegereje amaso And he ye. said, I looked at his eyes. Ngo amaso ye ngo arasa n'umuringa w'umuteke His eyes are like wacishijwe mu itanura. are like a burning furnace. Ngo naho umusatsi we And his hair ngo urera nk'ubwoya bw'intama. is like white as wool. Yamubonye nk'umusaza. He saw him as an old. Iyo uri mu bibazo ikwiyereka. When you go through problems, he will manifest you in those problems. Irirana nawe. He will Ibabarana nawe. He will be here. Igendana nawe. He will walk with you. Ngo igaragara iri mu muyaga. He manifested in a storm. Iki gice cya 38 In chapter 38 kugeza muri 41 to 41, Imana yaravuze ntiyahagarara. God spoke and did not stop. Yabajije Yobu ibibazo birenze 70. He asked Job 70 questions. Birenze. More than 70 Imubaziki. questions. He asked him once, the second one, another one. He asked me many questions. Imana yahereye ku nyamaswa zo mu mazi. God started with the animals of the sea, Ihera ku dusimba two hasi, the small insects, ku nyoni z'imbuni Autriche, on the ostrich. ostrich. Iramanuka, irakomeza irazamuka. He continued with other animals. Ija mu birere. He went in the air. Ivugana nawe ku bya climatology. He spoke to him about the na weather. climate, the weather issue. Imubaza aho imbeho iva, aho urubura ruva, He aho asked sheregi him ikomoka. where the snow comes from. Imwigisha ibintu byinshi. He taught him many things. Yobu arangije nawe And Job at the end, aravuga ku murongo wa 42. he spoke on chapter 42. Kandi niho ibyago byari birangiriye. And that's where the end of his Nyuma story. y'abantu kuvuga After people speak, havuze Imana. God spoke. Nyuma y'Imana kuvuga After God spoke, ubuzima bwa Yobu bwaragarutse. the life of Job was restored. Ugize igihe wumva abantu. You have been listening to people. Ugize igihe wumva iby'abantu. You've been hearing other people's. Itegura iby'Imana nabyo. Prepare yourself for God's Bigiye word. kuvugwa mu buzima bwawe. They are about to be spoken. Hari ijwi ugiye kumva. There is a voice you're about to hear. Kandi Imana yambaye umwambaro w'ibibazo uri mucamo. And God will come clothed
in a garment of the problems you're going Imana through. izaza muri izo ntambaro uri mucyo. God will come in those battles. Niba uri mucyo mu muriro, If you're going through fire, izamanuka mu muriro. He will come in a fire. Niba uri mu mazi, If you're going through waters, izamanuka muri ayo He will mazi. come through in the waters. Niba uri mu bwiza, If you're going through glory, zakuzaho yambaye He ubwiza. will come to you with glory. Ariko nyuma y'ibyo, But after that, ubuzima ntibuzongera kuba bwabo. your life will no longer be the same. Ndasabira ubuzima bwawe I pray for your life kutazongera kuba bwabo. to no longer be the same. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, This year we are about to